وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ قالوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَائِرُكُمْ عِندَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآيات لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين Âmentu billahi sadaqallahul azim. Jana biz jiberdik Samud qawmuga alardan bir tugany Salih'ti. Al aytdı Allah'a sığın qıla. Anda alar iki cemaatga bölünüp alıştı. Ошол жамаат алар эки жамаатка бөлүнүш, бири-бириге карама каршы болгон эки жамаатка бөлүнүштү. Салих алейхиссалам айтты: "Ey коомум, силер эмнеге жамандыкка шашыласыңар? Жакшылыктан алдын. Allah'dan keçirim surabайсыңарбы? Мүмкүн Allah силерге ырайым кылар." Алар айтышты: "Биз сени менен чогуу адамдар менен бизге жамандыктар келди. Нухусат келди." Салих алейхиссалам айтты: "Бул жамандык, бул кесепет Аллахтын астында силерге жазылган. Белким силер сыноодогу коомсуңар." Жана ошол шаарда 9 киши бар эле, жерди бетинде бузукучулук кылуучу, жерди оңдоочу эмес. Алар айтышты: "Касап ичкиле Аллахтын аты менен биз ага түнү кол салабыз, ага анын үй бүлөсүнө. Кийин айтабыз биз анын ээсине, биз ал өлгөндө жок элек, албетте биз чынчылбыз" деп. Алар айламалдык кылышты, жашырын тадбир кылышты. Биз дагы жашырын аларга каршы тадбир кылдык. Алар аны сезишкен жок. Карагын, алардын кылган жамандыктарынын акыбети эмне болду? Аларды биз талкаладык, анын коомунун баарыны. Мына ушул турган бузулган үйлөр, алардын үйлөрү зулум кылган себептүү. Албетте булардын баарында акылдуу адамдар үчүн белгилер бар. Жана биз куткардык иман келтиргендерди. Алар Алладан коркушат эле. Эстеген Лут алейхиссаламды, аны да ал дагы айтты өз коомуна: "Силер уят иштерди кыласыңарбы, өзүңөр көрүп туруп. Жана албетте силер чын эле аялдарды таштап эркектерге кызыгасыңарбы? Балким силер
жакыл, надан коомсуңар. Ошондо коому жооп бере алган жок. Бир гана алардын сөзү кууп чыккыла аны үй бүлөсү менен биздин айылдан кууп чыккыла. Албетте булар өздөрүнүн таза сынган адамдар. Биз куткардык аны үй бүлөсүнү, аялынан башка баарысыны, аялыны ошол азапта калуучулар менен кошо жазып койгон элек. Жана алардын үстүнө жамгыр жаан жаадырдык, таш жаадырдык. Аларга коктурган коомго түшкөн жаан өтө жаман эле. Намл сүрөсүнүн 45-аятынан 58-аятка чейин аяттар. Биз өткөн сабакта Сулайман алейхиссаламдын окуясыны окуп өттүк. Бүгүнкү сабагыбыз Самуд коому жана Лут алейхиссаламдын коому. Бул алардын коомдорун өткөндө да окуганбыз. Аллах субханаху ва таала бул жерде да баяндап атат. Сизе чоң ибрат болгон үчүн Аллах субханаху ва таала өткөн коомдорду кайра бизге эскертет. Эскерткенден максат силер дагы ошолор сыяктуу болуп калбагыла. Алар дагы кыйын адамдар эле, күчтүү эле, кубаттуу эле, акылдуу эле, бирок жердин бетинде калган жок. Силер дагы ошолор сыяктуу болуп калбагыла деп Аллах субханаху ва таала кайра эскертет. Birinci ayette وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى سَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. Biz Samud kavmuna alardan bir tuğanı olgan Salih aleyhissalam öttük deydi. Al barıp an ya'budullah, Allah'a tavıngıla, Allah'a sığıngıla ve izahum farikani yahtasimun. Oşontu öyle Allah'a sığıngıla desile al cemaat, oşol jerdegi kavmu ekiге bölünüp aldı deydi. Samud kavmudagı bul eski kavmlardan birisi Arap kavmu olgan. Bular ошол азыркы Саудияда жайгашкан Хижр деген жери бар. Ошол жерде жашаган коом болгон. Азыркы чейин булардын асарлары, булардан калган тарыхый үйлөрү азыркы чейин бар. Буларга Аллах субханаху ва таала Салих алейхиссаламды пайгамбар кылып жиберген. Салих алейхиссалам келип буларды дават кылган. Дават кылганда адамдар билесиңер экиге бөлүнөт. Бир жамаат даватын кабыл кылып мусулман болгон, сахаби болгон. Экинчи bir жамаат каршы чыгып душман болгон. Бул пайгамбарлардан келе жаткан тартип ушундай. Пайгамбарлар, даилер бардыгы келип динге чакырат, бир жамаат аны колдойт, экинчи жамаат каршы чыгат. Бул суннатуллах, Аллахтын тартиби, Аллахтын тартиби ушундай кете берет. Эч качан 100% эл баары бирөө укпайт. Ал мусулман болсун, кафир болсун, кайсы адам болсун, пайгамбар болсун, акылдуу болсун, 100% ээрчиген болбойт алдар. Сөзсүз түрдө анын достору болот, ага каршы чыккандары болот. Бул жерде дагы пайгамбарлар келген, биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам да келгенде бардыгы эмне кылган? Ээрчиген жок. Ээрчигендери болгон, каршы чыккандары болгон. Демек тарыйка ушундай. Ким каршы чыкса, ал жок болуучу коом болот. Анын келечеги жок. Ал Аллахнын каары калган инсан болот. Ким иман келтирсе, мына ушул бул дүйнөдө, ахиретте бактылуу инсандар болот. Себеби Аллахтын чакырыгыны, пайгамбарлар чакырыгыны Аллах Таалам товфик бербесе адам кабыл кыла албайт. Аллах Таалам өзү товфик берет, мүмкүнчүлүк берет, жүрөгүңдү ошол жака буруп коет, анан сен динди кабыл кыласың. Аллах Таалам жүрөгүңө парда салып койсо, сен кабыл кылбай каласың. Ошон үчүн айтат: "Валакат арсална иля самуда ахахум салиха." Биз алардын бир тууганы болгон Салих алейхиссаламды Самуд коомуна жибердик. Ал барып дават кылды: "Ани'будуллах." Аллага сыйынгыла, ташка сыйынбагыла, ширк кылбагыла, күфүр кылбагыла, жалгыз Аллах Таалага сыйынгыла дегенде фаизахум фарикани яхтасимун. Ошол замат алар эки жамаатка бөлүнүп, бири-бири менен карама-каршы душман болуп калышты. Яхтасимун деген урушуу деген сөз. Бири-бири менен урушуп, талашып калышты. Бирөөсү мусулман, экинчиси кафир болуп, экиге бөлүнүп уруша баштады дейт. Салих алейхиссалам келип дават кылат балдар. Дават кылгандан кийин коому булардан мужиза талап кылат. Билесиңер, пайгамбарлар келгенде коомдордун бардыгы көпчүлүгү мужиза талап кылган. Алардын мужизасы айткан, ушул мынау турган тоодон бизге төө чыгар деген. Төө дагы 10 айлык боюнда болсун деген. Чыккандан кийин туу берсин бизге деген. Ошондой төөнү сен чыгарсаң, биз иман келтиребиз деген. Салих алейхиссалам Аллах Таалага дуа кылып, мейли сил айткандар болсун деп, мужиза катары Алладан дуа кылып сураганда Аллах субханаху ва таала ошол тоодон эмне кылат? Таштан төөнү чыгарат. Төөнү чыгарат, төөнүн ичинде баласы да болот,
keyin tuğulat, keyin aytat bul Allah'ın töbösü deydi. Naqatallahi ve suqyaha. Naqatallah ve suqyaha Kur'an'da aytat. Bul Allah'ın töbösü, Allah Teala bunun gününü belgilep koygan. Bir gün siler su içesiňer, bir gün bular su içet degen. Oşol wagtda tiýbegile degen şart koýat. Anan bular ne kılat? Bunu körgönden keyin dagı iman keltirgeni bolat, iman keltirbegenderi bolat. Anan buzuklary, jamandary karap durup bir gün bayağı töön öldüret. Töön öldürgönden keyin balası körüp durup bodosu kaçıp ketip kalat. Kaçıp oşo taşa kelip ketet, enesini öldürüp koyat. Anan Allah'ın kahrı kelet. Bunu siler köp jerde okuduňar. Allah Taala bul jerde de aytat, başka yerlerde de aytat. Bul Hud, Samud kavminin kıssaları köýrek baldar Araf suresinde gelet, Hicr suresinde gelet, Hud suresinde gelet. Oşonda ile Suratun Naml'da dagın Allah Subhanahu wa Taala zikir kılıp atat. Demek kelip davat kıldı, davat kılgandan keyin adamlar ekiye karşı çıkıp, ekiye bölünüp kalıştı. Kabul kılgandары boldu, kabul kılbagandары boldu. Qala ya qawmi lima testa'jiluna bis-sayyi'ati qabla al-hasana. Oşonda Salih aleyhisselam aytdı: "Ey menin elim, ey menin kavm, lima testa'jiluna bis-sayyi'a qabla al-hasana." Emnege seler jakşylyktan aldın jamandykka şaşılasыңар dedi. Emi seler nege jamandykka şaşıla beresiňer? Özüňer günah kılsaňar, tövbe kılbaýsaňarby, Allah'dan keçirim kılbaýsaňarby, Allah sileri keçiret dedi. Alar birinci töön öldürdü. Töön öldürgönden keyin Salih aleyhisselam aytdı: "Dile tura emes kıldıňar" dedi. Bul Allah'ın mahluğu. Allah'ın jaratkany öldürdüňer, silerge azap kelet. Dese, alar aytdı: "Azabın kana kelsin" dedi. "E'tina bima ta'iduna." Bizge vada kılgan nesen kelsin dedi. Kana oşol vadan, kana azap kelgeni dep ne kılıştı? Akılına salıp alar azapты tiledi. Oşon Allah Taala aytdı: "Qala ya qawmi lima testa'jiluna bis-sayyi'ati qabla al-hasana." Siler emnege jamandykka şaşılasыңар, jakşylyktan aldın. Nege Allah'dan jakşylyk soraýsaňar? Ya Allah, biz bilbey kıldık, tura emes kıldık, bizi keçir debeýsiňer. Egerde Allah'dan keçirim sorasaňar, Allah Subhanahu wa Taala sileri keçiret dedi. Buragalar aga baş yigen jok, alar ne kıldı? Baş yibesler azapty soraşdy. Bu ayetler baldar Araf suresinde de kelet. Suratul Araf'ta Allah Subhanahu wa Taala nanti bayandaydı. Euzubillahimineşşeytanirracim. Ve ila Samud ahahum Salih'a qala ya qawmi ibudullah ma lakum min ilahin gayruh. Dep ayet başlarıp gelip anan kelimeye deyip fa'aqarun naqa ve atav an amri rabbihim. Alar ne kıldı? Ve fa'aqarun naqa. Bayağı töönü öldürüp salıştı. Allah'ın emirlerden çetten çıkıp yetişti. Ve qalu ya Salih i'tina bima ta'iduna in kunta minel mursalin. Aytıştı. Eger senin aytkaның çyn bolsa, anda bizge aytkan wagdaň azabyň kelsin dedi. Mana oşunu Allah Subhanahu wa Taala aytdy. Qala ya qawmi lima testa'jiluna bis-sayyi'a qabla al-hasana dep. Siler emnege jakşylyktan aldın, neni jamandykty suraýsaňar dedi. Al suragandary ne boldu? E'tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Fa akhadathum ar-rajfa. Allah surady, Allah Taala malara kattu azap jiberdi. Fa asbahu fi darihim jasimin. Bardığı jeri menen jeksen bolup kalıştı. Bardygyny ne çoň bir sayha, kebir rivayetde rajfa, kebir rivayetde çoň bir jagylış bolat. Oşoň negesinde büt bardygy kulap ölüp jerige jatyp kalışat. Fatawallaw anhum ve qala ya qawmi laqad ablagtukum risalati rabbi ve nasahtu lakum walakin la tuhibbuna nasihin. Oşonda Salih aleyhisselam aytdy: "Ya qawmi laqad ablagtukum risalati rabbi." Men silerge Allah'ın tarafından gelgen dindi jetkizdim, aytdım. Walakin la tuhibbunan nasihin. Biroq siler nasihat kılgandar jakşı görbeýt ekensiňer. Emi özüňerden körgüle dedi. Düşünüňerbi? Demek paýgambar aytdy, paýgambardy şıldyňdady, wagdaň kana azabyň kana dedi. Allah Subhanahu wa Taala ne kıldı? Alardy azap menen jok kıldı. Taş jadyrdy. Allah Taala ne kıldı? Çoň bakırı jarılуу menen ahıraların bardygyny jasimin jerge jatkyzyp jalpaytyp jok kılıp koydu. Oşonu aytdy: "Kawmum, siler akylyňar barby? Nege jamandykty suraýsaňar? Jakşylyktan aldın. Law la tastagfirunallah. Emnege Allah'dan keçirim sorabaýsaňar? La'allakum turhamun. Mümkün Allah silerge rahim kılar.
Mümkün Allah sizlerge rahim kılar, istiğfar kılbaysыңar dedi. Bu ayattan bilinet, adam günah kılsa alдар, günah kılgandan keyin anın günahdan çıgıbının jolu istiğfar. Günahga ısrar kılıp, aga bezerip tura bergen jaman sıfat. Boldu emin, men Allah keçirбейт деген bul dagı tura emes. İnsandan günah bolat. Şirk boluşu mümkün, başka günah boluşu mümkün. Anın jolu iman, istiğfar. İman keltir, istiğfar, Allah'dan keçirim sura, Allah subhanahu wa ta'ala keçiret. Oşoga aytты, sizler meyli günah kıldыңар, azırda keçemez. Allah Ta'ala'dan keçirim surasaňar, mümkün Allah Ta'ala ırayını alar. Mümkün Allah Ta'ala rahmatını alıp, sizler azaptan kutulup kalışıňar mümkün dep Salih aleyhisselam qomuna eskertdi. Muna şunu Allah Ta'ala aytdı, "Law la tastagfirunallah." Emnege sizler Allah'dan istiğfar sorabaysıňar, Allah'dan keçirim sorabaysıňar, "La'allakum turhamun." Mümkün Allah sizlerge rahim kılar dedi. Demek günah barından bolat, günah bolgondan keyin günahdan çıgıbının jolu baldar bir gana istiğfar. Allah subhanahu wa ta'ala istiğfar kılan adamları keçiret. Allah Ta'ala istiğfar kılanlara azap berбейт. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ ف۪يهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. İki nerse var, ballar azap keltirбейт nerse. Birincisi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vücudu. Peygamberimiz bar, jalpy ümmetke azap kelбейт. وَأَنْتَ ف۪يهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ fihim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de hürmetıga Allah Ta'ala'nın jalpy azap berбейт. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. İkincisi istiğfar kılgan, keçirim suragan qowmuga dagın Allah Ta'ala azabını berбейт. Eldin bardygy, qowmynyň bardygy biz hata kıldık, günah kıldık. Ya Allah bizi keçir dep toba kılıp Allah'dan surasa, Allah subhanahu wa ta'ala alarga dagın kele turgan azapty jok kılat. Demek Allah'ın azabını kaytara turgan nerse bul neken? Istiğfar. Allah'ın qaaba kep turgan uçurda dagın azırda keçirmez oşol qowm Allah'dan keçirim surasa, Allah subhanahu wa ta'ala tezde ahvaldy halat özgörtüp berет. Muna şunu ayttat, "Law la tastagfirunallah la'allakum turhamun." Emnege sizler Allah'tan keçirim sorabaysıňar, mümkün Allah Ta'alam sizleri keçirip salar dedi. Bir alımga kelip, bir adam kelip surayt eken, bizge bir vazifa beriňiz, bir dua beriňiz, dua kılaylyk. Eldin bardygy kıyınçylyk bolup kaldy, açkaçylyk bolup ketdi, kurgakçylyk bolup ketdi, jaan bolboýt, kynaldyk dep birөө geledi eken. Anan bayağı alım awliya aytat eken, istiğfar kıgıla dep. Elge barını ayt, istiğfar toba kıgıla, Allah Ta'alam jaan beret dep. Anan birөө kelip aytat eken, bizde maly mülkübüz jok, jerge eginebиz, eginibиz çykpayt, mallarybıza bereketimiz jok, işimiz jürbeýt dese istiğfar kıgıla deyt eken. Daha birөө kelip aytat eken, men üýlendim, şunça jyl boldu, biroq balaly bolgan jokmun. Balaly bolgan jokmun. Dua kılınız, ne kılayın dese, ağada istiğfar kıl deyt eken. Anan şagirtlerin biröwüsi aytat eken, siz bardygyny istiğfar kıl deýberesiz. Bardygyny ele istiğfar kıl deýberesiz dese, bayağı şeyh aytgan eken, men aytpaýym, bunu Allah aytat. Allah subhanahu wa ta'ala Suratun Nuh suresinde ayatda aytat. Al ayat, "İstagfiru rabbakum innehu kana gaffara." Rabbiňerden keçirim suragla, al keçirimdi zat. Yursilis semaa aleykum midrara ve yumdidkum bi amwal ve banin ve yec'al lekum cennet ve yec'al lekum anhar. Demek istiğfarın bereketi uşul. Allah Ta'alam istiğfar kılan adamga ve yumdidkum bi amwali ve banin. Balaňa dagyn, baldaryňa dagyn, maly mülküňe dagyn ne beret? Bereke beret. O cennet bagtaryňa bereke beret. Can beret. Büt bardygyny Allah subhanahu wa ta'ala istiğfardan beret. Oşon üçin Allah'ın rahmatını özüne tavajjuh kıla turgan, Allah'ın rahmatını özüne tarta turgan en negizgi bizim kuralыбыз bu istiğfar. Kim istiğfar kança köp aytsa, oşonçoluk Allah'a jakyn bolat. Sebebi barыбыз günökörбүz. Bizim turuşubuz özü günökörбүz. Vücudubuz özü günö. Turuşubuz özü günökörбүz. Oşon üçin kançalyk köp istiğfar aytsak, oşonçoluk biz Allah subhanahu wa ta'alaga jakyn bolabыз. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat, men bir günde 100 jol istiğfar aytamyn. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem masum insan. Günösü jok anın. Peygamber günösü bolboýt peygamberlerden. Allah Taala maldygyny kийинген büt bardy günölerini keçirgen. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin duası var. Hadiste gelet. Allahümme la te'til hayr illa mink ve la yetfa'ul şerre illa mink. Peygamber aytgan sallallahu aleyhi ve sellem, ya Allah, jakşylyk senden gelet degen. Jamanlıkta sen qaytırasın degen.
Demek жақшылық, жамандық, бұл бардығы мышықтан келбейді, чымчықтан келбейді. Бұл қаяқтан келеді екен? Аллахның тарапынан. Өзің амал қыласың, амалыңа жараша, сунауға жараша, Аллах Субхана ва Тааланың тарапынан келеді. Ал мышықтың себебінен, біреудің кесепетінің себебінен келбейді. Біреудің кесепеті біреуге тибейді. Ар ким өзінің қылған амалына жараша бұл дүниеде жашайды. Ошоға жараша жақшылығын, жамандығын көреді. Өзің күнөө кылып алып, біреуге шылтоо кылбаш керек. Біреуден көрбөш керек. Ал нерсе ошо өзүңдүн күнөөңүн кесепети менен болот. Ма асабакум мин мусиба фабима касабат айдикум ва яфу ан касир. Демек, келген жамандык өзүңдүн тарафынан болот. Жамандык өзүңдөн болот, күнөөнү өзүң кыласың, анан башкадан көрөсүң. Ошо мага бирөө жамандык кылды окшойт. Бирөө мага көрө албас кылды, кара дуа кылды, жамандык кылды, мышык өтүп кетти, андай болду, мындай болду деген этикаттар менен жүрө берет, кыйнай берет. Андай эмес, шариатта андай эмес, адам баласыга келген жакшылык дагы, жамандык дагы Аллахтын тарафынан болот. Бир гана инсан өзү ошо эки жолдун бирөөсүнү тандап алган болот. Ошон үчүн айтты: "Қалу тайярна ва бибам ма'ака." Алар айтты: "Бизге нухусат жетти, бизге кесепет силердин, сенин жана сенин досторуңдун кесепети тийди. Қала таирукум индаллах." Дегенде Салих алейхиссалам айтты: "Қала таирукум индаллах." Бул кесепет, жамандыктар Аллахтын астында тагдыр жазылган деди. Көрдүңөрбү, бул пайгамбарлардын жолу балдар. Эгер сен менен мен болсок, башкадан болсо, айтат: "Бул сенин кесепетиң, силер себептүү ушундай болду" айтат. Туурабы? Сени бирөө караласа, биз эмне кылабыз? Атырылып жооп беребиз. Менден эмес, сени себептүү болду. Мен жакшы адаммын. Сен өзүң күнөөкөрсүң, өзүңдөн көр деп, аны биз каралайбыз, аны жамандайбыз. Бирок пайгамбарлар антип жооп бербейт. Пайгамбарлар айтат, мынтип айтат: "Қала таирукум индаллах." Бул кесепет, жамандык Аллахтын астында силердин тагдырыңарга жазылган деди. Аны мен алып келген жокмун, менин шериктерим алып келген жок. Аны Аллах Субхана ва Таала силердин неңерге тагдырыңарга жазган. Бал антум каумун туфтанун. Силер имтихандагы, силер сыноодогу элсиңер деди. Силерди Алла Таалам сынап атат, пайгамбарга иман келтиреби, келтирбейби, жакшы амал кылабы, кылбайбы деп сынап Аллах Субхана ва Таала бул дүйнөгө силерди жөнөткөн деди. Анан ва кана фил мадинати тис'ату рахдин. Алла Таалам аятын айтып атат. Ошол жерде, ошол айылда, же шаарда 9 киши бар эле дейт. Рах бетте балдар жамаат, бирок рижал манасында. 9 киши бар эле. Юфсидуна фил арз ва ла юслихун. Алар жерди бузат эле. Жердин бетиндеги эң бузук адамдар болгон. Жакшы иш кылбайт эле. Ислах иштери кылбайт эле, оңдобойт эле, кылган иши жаман иштери дейт. Бул Самуд коомунун балдар кабилалары көп болгон. Негизинен 9 кабиласы болгон. 9 кабиланын ичинде дагы 9 башчылар болгон. Эл башкарган, журт башкарган инсандар болгон. 9 тең өтө четтен чыккан акмак адамдар болгон. Эң бузуку, эң жаман адамдар болгон. Түшүнүңөрбү? Алла Таала ушуну айтты Куранда: "Ва кана фил мадинати тис'ату рахтин юфсидуна фил арз." Ошол айылда, Самуд алейхиссалам жашаган айылда не бар эле дейт? 9 киши бар эле, бүт бардыгы бузуку дейт. Бузукунун баарын кылган эң жаман адамдар жашайт эле. Вала юслихун. Алар жакшы иш кылбайт эле дейт. Анан булар ошол 9 башчылары, айыл башчылары, чоңдору, кыйындары топтолуп алышып мындай кылышат. Қалу тақасаму биллах. Алар баары келишип айтышат: "Аллахга касам ичебиз. Баарыбыз Аллахга касам ичебиз. Ланубаййтаннаху ва ахлаху." Биз акырын түнү менен кол салабыз ага, анын үй бүлөсүнө. Сумма ланакуланна ли валийи. Кийин айтабыз анын үй бүлөсүнө: "Ма шахидна махлика ахлихи ва инна ласадикун." Алар өлгөн учурда биз жок элек. Биз айткан сөзүбүздө чынчылбыз деп айтабыз дейт. Бул мындай болот балдар. Баягы 9 биригип бир адамды даярдайт дагы, баягы төөнү өлтүрүшөт. Төөнү өлтүрөт. Өлтүргөндөн кийин төөнү баласы качып кетет. Эми булар төөнү өлтүрдүк, эми Салихти дагы өлтүрөйлүк дейт. Салих бизге тоскоолдук болот, ар дайым бизге тоскоолдук кылат, бизди жамандай берет, кылган ишиңер күнөө дей берет, Кудайга чакыра берет, бизге тынч жашоо бербейт. Бунун мажизасын өлтүрдүк, эми Салихти дагы өлтүрө коелук. Ушуну өлтүрсөк, биз меден жамандыктан куткарылып, тынч аман, жакшылык менен, эркиндикте жашайбыз деп булар не кылышат? Машвара кылышат. Бири-бири менен сөз алышып, касам ичишет.
Mına uşunu Allah subhanahu wa ta'ala aytып atat: "Ve kana fil medineti tis'atu rahtin yufsiduna fil arz ve la yuslihun." Gördüңөрбү? Qalu taqasamu billah. Alar bardığı Allah'ın atı menen kasam içişti. Lenubayyitannehu ve ahlehu. Lenubayyitannehu bul beytten çıkan ballar. Beyt degen uy. Beytuta degen oşol türeytugan uyda aytılat. Tabayyut degen söz bul jerde tünü menen kokusundan barıp kol salganda aytılat. Düşünüңөрбү? Lenubayyitannehu degen söz anın uyuna tünü menen barıp kokusundan ne kılabız? Kol salabız. Aga ve ahlahu anın üylesüne. Summa lenekulenne li velihi. Keyin biz aytabız deyt. Anın eylerine, valilerine ma şahidna mahlike ahlihi. Al ölgönde biz joq elek. Biz göre bolgon jokpuz, körgön jokpuz. Ve inna la sadiqun. Biz çınçılbız deyt. Bular maşvara kılat, anan maşvara kılıp öldürüp salayık deyt. Öldürüp salsa anda mınday bolat. Salih aleyhissalamdagın oşol jerde buların bir tuğanı, anın da kavmi bar, anın da tuğandары бар. Алар эртең бизге каршы чыгат. Каршы чыккандан кийин бизди таанып калгандан кийин алар менен уруш түгөбөйт. Ошон үчүн биз түнү кол салабыз дейт. Түнү эч ким билбегенде. Көрбөгөндө. Анан ким өлтүргөнүн билбей калат дейт. Анан биз жалганчы да болбойбуз дейт. Ошон үчүн алар айтат, түнү менен кол салабыз, сумма ланакуланна ли валийи. Эртең эгер айтып калса, ким өлтүрдү деп валилерине айтабыз, ма шахидна маhlike ahlihi деп. Ölgön jerde biz jok elek. Ve inna la sadiqun. Aytkan sözübüz toora bolat deyt. Demek jahiliyet doğrunda dagın alar жалган aytgысы келген эмес. Жалган günөө ekendigi бүт баардык динде айтылган. Жалган, чоң günөө, haram деп ислам эмес, исламга чейинки баардык диндер айткан. Пайгамбарлардын баардыгынын таалими ушундай. Ошон үчүн алар күфүрдө муптала, ширкте муптала, бирок жалган айткысы келген эмес. Ошого айтышты ва инна ла садиqun. Албетте биз айткан сөзүбүздө чынчылбыз. Алар бизге ишенет деди. Эми ушинтип эмне кылды булар? Машвара кылышты. Анан эмне болду? Кийинки аятта айтат. Ва макару макран. Ва макарна макран ва хум ла яшмурун. Ва макару макран. Makr degeni balдар mahfi tedbir. Mahfi tedbir degeni jaşırun Allah ne kılıştı? Jaşırun Salih aleyhissalam jogotkongo özdörü maşvara kılıştı. Kelişim kılıştı. Makr hila kılıştı. Bir jolunu taap epte anı hila menen öldürüp salabıştı işte. Çünkü jaşırın dayardık kılıştı degen söz. Ve makaru makran. Alar akırın jaşırın ne kıldı? Salih aleyhissalamды jogotkongo dayardık kılıştı. Ve makarna makran. Allah Teala aytat, biz dagın alara karşı ne kıldık? Jaşırın dayardap koyduk. Ve hum la yash'urun. Allah sezişken jok deydi. Alar plan kıldı. Alar ne kıldı? Plan tüzdü. Keçinde varıp alardı uktap atkan жерinde bardığını jok kılabız. Anan kutulabız degen niyet kıldı. Allah Teala aytat. Ve makaru makran ve makarna makran ve hum la yash'urun. Alar da jaşırın dayardık kıldı. Biz de alarga karşı dayardık koyduk. Ve hum la yash'urun. Alar sezişken jok. Fanzur keyfe kana akibatu makrihim. Allah Teala aytat. Fanzur keyfe kana akibatu makrihim. Kara deyt. Alardın dayardıklarının akırı kanday oldu. Peygamber'e karşı çıktı. Oşol Peygamber'e karşı çıkan dayardıktın akırı kanday oldu. Karagın. Anna dammarnahum ve kavmahum ecmaîn. Anna dammarnahum ve kavmahum ecmaîn. Albatta biz aların ellerinin barını talkalap jok kıldık. Peygamber'e karşı çıktı. Allah subhanahu wa ta'ala asmandan taş yağdırdı. Asmandan katı ün çıktı. Oşo menen ne oldu? Bardığı jok bolup ketti. Düşünüңөрбү? Peygamber'e karşı çıkan adam ahırı jok bolat. Allah'ın bendesi, Allah'ın süyüklü bendeleri Peygamber'e karşı çıkan, dinge karşı çıkan adamdı. Allah Teala möhnet beret. Al möhnet de özgö gelbese ahırı talkalap jok kılat. Allah'ım aytıp atat. Ve makaru makran ve makarna makran ve hum la yash'urun. Fanzur keyfe kana akibatu makrihim. Karagın deyt alardın kılgan dayadıktın akıbeti ne oldu? Ve hum la yash'urun. Anna dammarnahum ve kavmahum ecmaîn. Elbette biz alardın kavmunun barını talkalap jok kıldık. Fetilke buyutuhum haviye. Buna deyt alardın üyleri buzulgan boydan turat deyt. Haviyeten. Tilke buyutuhum haviyeten. Haviye bu hal baldar. Tilkeden. Tilke uşiru manasında.
Uşiru ila buyutihim xaviyaten. Düşünüңөрбү? Uşiru ila buyutihim xaviya. Men alарды мына турган үйлөрүнө ишара кылып атам дейт. Карагыла, бузулган бойдон жатат. Бima заламу. Алар зулум кылган себептүү. Inna fi zalika la aya liqawmin ya'lamun. Albatta iman keltirген, akıllı бар адамдар үчүн ушулардын баарында чоң ибрат, насихат, үлгү бар дейт Аллах субханаху ва таала. Бул балдар, булардын үйлөрү азыркы чейин турат. Булар кыйын коом болгон. Бизге окшоп үй сагар эмес. Биздин үйлөрүнө кирпичтен салат, топурактан салат, ылайдан салат, 100 жылга жетип жок болуп кетет. Туурабы? Кыйын үй сасаң деле жертире башка болуп жок болуп кетет. Бирок Самуд коомунун үйү таштан салынган. Таштарды, тоолорду кесип, оюп үй салышкан. Алардын үйү азыркыга чейин турат. Канча кылым болду Аллах билет. Азыркыга чейин турат. Ошол немеге барсаңар, Саудияга барсаңар, Саудиядан чыгып, Табуктан барат, Мадина Мунавварадан чыгып. Же болсо Урдундан кирген болсо, киргенде де башталат. Же Мадинадан чыгып, Табуктан карап, Урдунга бараткан жолдун тарафында, оң тарафында азыркыга чейин алардын үйлөрү турат. Чоң таштарды кесип, оюп салган үйлөрү турат. Ошол жерде алар жашаган, ошол жерде кеңешкен, ошол жерде жыргаган, ошол үйлөрү азыркыга чейин турат. Аллах субханаху ва таала жок кылган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ошол жерден өткөн хижирден. Өтүп баратканда айткан, үстүн жапкан, жолугу менен жапкан. Аларга түшкөн азап бизге да түшпөсүн деген. Тез өтүп кеткиле деген. Ыйлаган абалда өткүлө деген. Анан сахабаларга айткан, ким суу алган болсо, суун төгүп салсын деген. Хадисте келет. Ким ошол сууду алып, ошол суу менен камыр кылган болсо, наныңарды малдарга бергиле деген. Жебегиле деген. Ошол жер азыркыга чейин турат. Алла Таала айтат: "Фатилка буютухум хавия бима заламу." Мына алардын үйлөрү азыркыга чейин турат. Алар зулум кылды, Алла Таала таркалап жок кылдык дейт. Inna fi zalika la aya. Albatta ушулардын баарында чоң бир белгилер, кереметтер бар. Liqawmin ya'lamun. Билген, түшүнгөн адамдар үчүн дейт. Wa anjayna allazina amanu wa kanu yattaqun. Алла Таала махыр аятта айтып атат. Албетте биз куткардык иман келтиргендерди жана такваларды дейт. Демек Алланын азабынан куткара турган нерсе балдар эки нерсе. Алланын азабынан куткаратуучу эң негизги эки нерсе. Биринчиси иман, экинчиси таква. Иман ва таква ушул адамды Алланын азабынан, карыдан сактайт. Аллах субханаху ва таала ва анжайна аллазина аману ва кану яттакун. Биз куткардык, нажат бердик иман келтиргендерди. Ва кану яттакун. Алар Алладан коркот эле дейт. Алар Алладан коркуп жашады. Алла Таала биз куткардык аларды дейт. Демек бүгүнкү күндө дагы Алланын карыдан сактануучу, Алланын азабынан сактануучу нерсе, эки нерсе балдар. Биринчиси иман, экинчиси таква. Иман дегенде акыйда туура болуш керек. Туура акыйда болуш керек. Экинчиси таква, Алладан коркуп, күнөөдөн сактанып, Алланын фарздарын аткарып жашаган болсо, ал муттакы. Муттакы ким? Аллазина аману ва кану яттакун. Аллазина аману ва кану яттакун. Мына ушул муттакы, мына ушул авлия болот. Демек, Алланын казабыдан, Алланын карыдан сактана турган нерсе эң негизги эки себеби бар. Биринчиси иман, экинчиси таква менен жашашлык. Мына ушуну Аллах субханаху ва таала айтат: "Валлазина анжайна аллазина аману ва кану яттакун." Биз иман келтиргендерди сактадык, аларды куткардык. Ва кану яттакун. Жана алар Алладан да коркуп жашашат эле дейт. Ушул менен Самуд алейхиссаламдын окуясы бүттү. Андан кийинки окуя Лут алейхиссаламдын кыссасы. Ва лутан из qala li qawmihi. Ва лутан бул дагы мафул. Бетте узкур фейл махзуф. Вазкур лутан из qala li qawmihi. Эстеген Лут алейхиссаламды, ал дагы өзүнүн элине айтты: "Ататунал фахиша ва антум тубсирун." Силер уят ишти кыласыңарбы, өзүңөр көрүп туруп деди. Уят ишти, жаман ишти өзүңөр көрүп туруп кыласыңарбы деди. Лут алейхиссалам доорунда билесиңер, эң жаман оору буларда баягындай эркек менен эркек нике кылган. Эркек менен эркек жашап калган. Аллах субханаху ва таала дүйнөгө жаратканда эркек аял кылып жараткан. Дүйнөнүн тартиби ушундай. Эркек бири экинчиси аял болот. Ошол экөөнүн ортосунда халал нике кылган. Ошо халал нике менен адамдын насылы, адамдын урпагы таркайт. Эркек менен эркек жашап калса, аял менен аял жашап калса, бул бузулган коом болот. Бул табияты бузулган эң бузук коомдардын иши болот.
Bunday iş uşul jahiliyat doğrunda Lut aleyhissalam kavminden başlangan. Ma sabaqakum biha min ahadin minel alamin. Aga çeyin bolgon emes. Azırga çeyin bar mına jahiliyat doğrundağı nerse azırga çey bolat. Azırga çeyin Avrupalarda erkek menен erkek nikah kılганга ruhsat beret. Ayal menен ayal nikah kılганга ruhsat beret alarda. Bul eng buzulgan kavm bolat. Allah subhanahu wa taala anta jaratkan emes. Allah taala bir erkek ayal kılıp juft kılıp jaratkan oşo iki adam arkılуу Allah taala insandын nasılını, insandын urpagını saktap kalat. Bular uşunday kavmede buzulgan kavm oşonun için aytdı. İn qala li qawmihi ata'tunal fahisha wa antum tubsirun. Aytdı ey kavm, sizler gözüňөр menen körüp durup uşul uyat işti, jaman iflas işti kılasыңarбы dedi. Tubsirun, basara yapsuru degen mallar ibsar, körүү degen manası var. Oşonday эле bunun manası basirat degen de manası var. Basirat bul жүрөктүн көргөнүн aytat. Basara bul göz menen көргөндү aytat. Tubsirun ulamalar iki jol tarjima kılышкан эки türlü, экөө тең туура. Силер көрүп туруп ушул ишти кыласыңарбы десе, анда көзү менен көрүп туруу. Ulamalar aytat, bul kavm ушундай эле, уят ушундай жоголгон, элдин астына чыгып алып зына кылат эле. Bir-birini zınakany köröt ele. Oşondo dagın uyalbayt ele. Oşon üçün Allah Taala ayttat, "Ata'tunal fahisha wa antum tubsirun." Sizler öz gözüňөр menen körüp durup uşul işti kılasыңarбы dep Allah Taala bularga eskertdi deyt. Ekinci basirat manasında. Basirat degen жүрөктө көрүндүкөндөр aytat. Жүрөктүн körүүsүnü basirat dep aytılат. Түшүnүңөрбү? Bunda manası bilip durup, düşünüp durup degen söz. Sizler uşul uyat işti bilip durup, düşünüp durup uşul işke barasыңарбы деген мана чыгат. Бул дагы таржимасы туура таржима. Түшүнүңөрбү? Эми ушул нерсенин уят экендигини, жаман экендигини, ифлас экендигини билип туруп ушул ишке барасыңарбы деп кавмуна эскертүү берди Lut алейхиссалам. A innakum lata'tunar rijal shahwatan min dunin nisa. Sizler ayalды taştap koyup erkekler menen mamule kılasыңарбы? Bal antum qawmun tajhalun. Balkim sizler ne jahil kavmsыңар. Sizler karаңgılıkta kalgan nadan kavmsыңар dedi. Jahil degen söz balдар davru jahiliyet deyt. Bilesiňerbi? Negizi İslamga çeyini doğurdu, davru jahiliyet dep aytılınat. Al doğru özü jahiliyete doğru emes. Doğru küfür. Küfür doğru. Şirktin doğru bolgon, jamanlıktardın bari bolgon. Biroq Kur'an-ı Kerim'de, hadislerde oşol doğru bardygyny davru jahiliyet dep aytılınat. Bul jerde de Allah Taala bal antum qawmun tajhalun. Sizler jahil kavmsыңар, nadan kavmsыңар, bilimsiz kavmsыңар dedi. Sebebi balдар, oşol küfür, şirk, jamanlıktın bardygy jahalattan kelip çıgat. İlimsizlikten kelip çıgat, karаңgılıktan kelip çıgat. Oşonun üçün al doğurdu, İslamga çeyinki doğurdu, jahiliyet doğru deydi. Azır dele bizde kebir adamlar aytıp kalat, namaz ok başlaganga çeyin doğrunu, jahiliyet doğru da deydi. Tukansыңарбы? Davatçılar, başkalar namaz başlaganda men da jahiliyet doğrunda mınday kılgam dep kalat. Oşonun kalgan nerse. Demek jahiliyet doğru kalgan. Al emi kelbeş gerek inşallah. İslam ne degen doğru? İslam ilimdin balдар. İlimdin, bilimdin, hakikattın doğru. İslam ilimdin doğru balдар. Oşonun üçün birinci düşkön ayat Iqra, Iqra, Iqra. Görüyorsunuz, İslam bilimdin jolu. İslam hakikattın doğru. İslam nurdun jolu. İnsanlarga nur ap degen, jol körсөткөн din uşul İslam bolat. İslamga çeyinki doğrular, alar karаңgılıkta doğru bolgan. Oşon üçün Allah subhanahu wa taala sizler karаңgılıktagı kavmsыңар, jahil kavmsыңар, eçteke bilbeysiňer dedi. Demek en jaman nerse jahalat. En jaman nerse jahalat. Oşon üçün adam kançalık ilimli bolsa, oşonçoluk jakşı bolat. Oşonçoluk elge paydasy tiyet. Oşonçoluk ahiretde dagı darajası büyük bolat. Adamdın akılına jaraşa, ilimine jaraşa Allah subhanahu wa taala özün tanıtat. Oşoga jaraşa darajasını dagı büyük kılat. Vellezine utul ilme darajat. Vellezine utul ilme darajat bekir aytılgan emes al. İlimine jaraşa, bilimine jaraşa Allah'ını tanıysın, Allah'ını eşenesin. Oşoga jaraşa Allah'ın aslında dagı darajan bolat, daraja büyük bolat. Vellezine utul ilme darajat. Demek jahalat jaman nerse, oşon üçün Allah Taala darul kufur, darul şirk debesten sizler qawmun tajhalun, jahil kavmsыңар, nadan kavmsыңар, karаңgılıkta yaşagan kavmsыңар, bul kılganыңар uyat, ötü jaman dedi. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ.
Allah'ın cevabı yok ele. Fema kana cevabı kavmi. Cevabı yok ele. Hakikatte aytdı da. Hakikatte aytdı. Bezerip duruverdiler. Bezerip duruverdi. İlla en kalu. Allah'ım cevap verişti. Ahricu ala lutim min qariyetikum. Lut aleyhisselam'dı İblis'in kuvup çıkıla dedi. İnnahum unasun yatatahharun. Bunlar şunday el özlerini taza sezet dedi. Özünüz taza bu sile günü körsünler deyip endi şıldıngda atat. Düşünüyorlar özünü ak dep atat, günösüz dep atat, özlerini ak günösü yok dep atat, özlerini kıyın sezgenden bulardı bizge keregi yok, bulardı kuvup çıkıla dedi. Demek bulardın alında ilmi joğu yok, başka joğu yok bolgandan keyin ne kılat? Alar ardayım kafir, ballar düşmanın nimesi joğu şunday bolat. Joğu yok bolgandan keyin mukabilde karşısında durgan adamga şunday ters mamule kılat. Oraya mamule kılat. Anın aboyunu şek keltiret, oşo menen elini kayrele jamanlıkka burup ketet. Bular da ошентип айтты, туура айтасыз, биз буну билбей кылып атабыз, эми тооба кылдык, мындай кылбайбыз деген ордуга сен өзүңдү таза сезип атасың. Özüңдü akmın deysin, seni İblis menен kuvup çıkıla, biz özümüz kalagандай yaşay berебиз dedi. قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. Alar aytıştı, Lut'tu ayıllardan kuvup çıkıla, innahum unasun yatatahharun. Alar özlerini taza akmız deşet. Fenceynâhu ve ahlehu. Allah Teala aytat, anı da kutkardık, Lut'tu dağın, İblis'ini de kutkardık. Ayalından başka illa muratahu qaddarnaha minel gabirin al ayalı oşol azapka düşkünler menen çoğu kaldı deydi. Ve mtarna aleyhim matara Allah'ın üstüne biz taş yağdırdık. Fasa'a matarul munzarin. Munzarin biyette qom deydiler. Korkutulgan qomgun çağıran taş öte jaman taş ele deydi. Allah Teala malarga ne kıldı? Taş yağdırdı balдар. Kebir rivayetlerde aytat asmana götürüp Cibril aleyhisselam asmana götürüp al yerde asmandagi elder bayağı korozdu bakırgan ugat ferişteler. Onu götürüp durup kelip çabat. Ve cealna aleyha safila. Ve mtarna aleyhim hicareten min siccil. Üstünü astığa kıldık deydi. Şunun örbü ana üstünden ne taş yağdırdık deydi. O sonunda bu kavimde dağın Allah Teala'm yok kılgan. Demek bularda Allah Teala'm kayra esketkenden maksat oşol kılgan günöler seler kılbağıla deydi. Uşullar kılgan günölörдү, kılıktardı, işlerdi, feilleri kılbağıla. Eğer uşul feilleri kılsaňar, selerge dagın oşol azap kelip kalışı alыс emes. Alda kelip kalışı mümkün dep Allah Subhanahu wa Taala eskertip atat. Allah Taala barыбызды jamanlıktan, jaman gözden, jaman sözdön, adaşıp kalgandan, günö kılgandan saktasın. Subhanakallahumma bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente nestağfiruke ve netûbü ileyk. إن الله تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا مولانا ربنا آتنا في الدنيا حسنة اللهم ارحمنا بالله العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين.